Сёлета стартавае месца размясцілася на набярэжнай ракі Сош. Удзельнікам былі прапанаваны дзве дыстанцыі – 21 і 7 кіламетраў для дарослых. Дзеці ж беглі да 1 кіламетра. Дарэчы, самому маленькаму удзельніку забегу 1 год и 7 месяцев, а самому даросламу больше за 70 годов. Сегодня мы поучаствовали в семейном забеге с нашей дочкой Валерией, ей 2 годика. Пробежали 1 километр, нам очень понравилось. Будем участвовать дальше. Тебе понравилось, Лера? Сегодня я бежала 7 километров. Это мой не первый марафон. Я уже в этом году много где участвовала. И сегодня было все очень классно. Организация на высшем уровне. Я довольна. Традыцыйна атмасфера свята, падтрымкі і яднання ўдзельнікаў стварае незабыўныя эмоцыі, якія можна было пачуць на хвалі 101,3 FM. Прамую трансляцыю паўмарафона праводзіла радыё Гомель FM. Ну а на фінішы спартсменаў ужо сустракалі з медалём і прычым абсалютна кожнага.